ابني قبام تدوبا تناف علماء هدون إمام من هدون من ثاني حرم الرا على التجارة إمام من سلاكي سقون هندي إمام من ثاني حرم الرا على قدن مالف ديرو مالف بين ربين أك عبد الله بن عباس فاجوت أكما سوامني بيسني دجاته هدي يكي في بدين بيسني اللين دجانا متاتي وانج وخون وانجروف ganda kanarraa bahanii manallee qubsumallee akkasii qubatan duuba. Bakka kabajaa rabbiin itti taasise namoonni tokko tokko ofii amantii islaamaan jaalanne yoo amantiin islaamaa isan laalchifne jechuudha inni yoon islaamoyne jechuudha inni ni balaaleffata yoo nauma islaamoy ka qalbiin isaa fashalte nauma islaamoy ta'ee qalbiin fashalte shanyii lafatti facaasan takka jirata yoroomni akka gaariitti roobuu baatee dachii xiqqoo duukoka jiidha xiqqaa qabdutti yoo facaasan shanyiin sun yoroomni itti roobeen magarsiin achumatti dhootee banti ni dhuuftee jedhaniini nama garii ha qalbiin isaa dhuufte miskiina wallaahi biyya keessa olii gaffi fiigee balaa adda addaa dhandhame qaceelloon na dhaggeeffadhu hawaasa kee balaa adda addaa dhandhame asiin karaa biyya teenyatiin jijjigaan bu'ee Somaaliyaa keessa bahee Jabuutii keessa bahee Yaman keessa bahee Jiizaan keessa bahee shanyiin qalbii isaa harkaa dhuufte katabi dhiiras ta'ee dubartis ta'ee duuba aadaa ummata ofii wallaalee amantii ummata ofii tuffatee aadaa ummata ofii tuffatee kabajaa ummanni isaa qabu tuffatee ofii saaxil bahee amantillee afaan saniin amantii tuttuquu fedhu yoo jiraate adaba isaa godhuu qaba duuba. Lammiin tiyya hamma feetillee yoo dogoggorte hamma feetillee yoo jallatte amantiin tuytu duuba. Tuni shanyi baasan jirreen natti bahe baasni akkasii natti bahuun qabu duuba. Namni qalbiin teessan akkasitti isin dhukkubde qalbiin isin dhukkubsate odoo biyyarra olii gayyaatanuu dhukkuba fuutan asiin karaa kunis karaa Keeniyaa kanaan bahe warri Keeniyaalleen warra nagayaatiin argee rabbi jazaa isaan karaa birootinis baatee maqallee isin hin dhawu biyya biroo keessallee baatanii qalbiin isin fashalte qalbii fashalte san qalbii fayyaa qabdu seetan faman zuyyina lahu suu amalihi fara'aahu hasana warra hujiin fokkattuun itti bareeffamtee sanuma gaarii seedu achira dhaabbatee akka fedhetti haasa'u akka fedhetti dubbate ara namni isa gaafatu hin jiru duuba borummoo irraa gaafatama maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid jechuma tokko ka ilmi namaa dubbatu malaayikaan galmeessu bira jiraatu malee hin taane je guyyaa fuula rabbii keetii dhaabbatu san rabbii si gaafatu ta'a duuba warri kanaa kun hundi bakka islaamaa masaajida islaamaa bakka kabajamtuu islaamaa makkaa fi madiinaa beeytal maqdiis bakka ulfina shari'aan ulfina kenniteef tana ulfina kanarraa mulquudhaaf katattaaffii godhu shari'aa islaamaa diin rabbiin samii buusee ajajaan nutti kenne waan nam tolcheedhaan wajji walitti madaaluuf tattaaffii godhu isaan ka'abaa qaban nutilleen irreecha qabna hajuu yoo fedhe miskiina wallaahi misaaliif siin jee beek misal fakkeenyaaf siin jee akkana juutu katabee argame akkana juutu argame tanaaf siin jee kuni hundi bakka xaaharaa qabdu ta islaamaa maqaa sii yakkuu hin danda'u tuqulleen qabatu lammiin tiyyata islaamaa ummanni muslimaa khi afaansaa hamma fedhellee yoo hammaate diin isarratti kabajaa qaba naa dhageeffadhaa ijoollee qaceellotti sheekkota ofirratti kabajaa qaba manguddoo ofirratti kabajaa qaba haadha fi abbaa ofiitiif kabajaa qaba haati ulfina abbaan ulfina sheekkotiin ulfinaa beeki diin ulfinaa beeki quraanni ulfinaa beeki islaamummaan ulfina nabi muhammad ulfina ulfina kana beeka ummanni kiyya hamma fedhellee yoo dogoggorellee yoo ofii rakkatillee ulfinan tuqu duuba daangarraa akkan baanin asumaan isinii dhaamuu barbaada ijoollee tiyya bakka jirtan hundatti duniyaa tanarraa nasihaan isinii yaada toltuun isinii yaada akka abbaa tokkotti toltuu abbummaa waan haadha abbaan keetilleen si yaadne si yaada anaa fi namni na fakkaatullee nuti wanni feenu toltanii mul'atu guddattanii mul'atu barattanii mul'atu hojjettanii mul'atu aangoo argattanii mul'atu kabajaadhaan mul'atu waan ilmi namaa ittiin mul'atu hundaanuu akka mul'atanii barbaadaan akkasin fedhaa beek silaa akka kiyyataate si keeysan hin mayruu maaliin godha si keeysan mayruu hin danda'u odon si keeysan kamayru taate mimoorii ta'e kawal keeysa mimoorii si keeysa kaa'uun naamijjaawu ta'e tanan si keeysa kaa mimoorii guddinaa namni moromu hin jiru ta qabeenyaa ta diin ta islaamummaa ta kabajaa ta ulfinaa
ميموري سن بك وان دنيا في آخرة اللي اتخبجمت سنين إسن كيسا خا قدنا إسنين جالد إسنين لين كومد إسنين غرفت مالي إسنين كومد دو إسنين أبارو إسنين إيبي سمالي إسنين فقيس إسنين دي سمالي دو أكما فيتن الراو جرادا وما فيتن الراجل أكن وجين إلمان وخية غر أدل إنجرو أبادا تنافي ويوادا تنافين ألان ألا يونا بيخود أبدا مالي تنافين ألان ألا وان هذا أبان كيتلين سرتين بينين أرغا وان هذا أبان كيتلين فوكينا ساني سرتين غري ساني راين سيدورك سانين أرغا دو واني ربين خبجات تقول هندي خبجا قباتو قبدي واني ألفين حواسن خيني ألفين تبيخو ألفين سي قباتو دا قبدي خانكا غاريتي أكما مدورة جرتن ناتي سو قبدن غافن دوراني جولي توري بيا خيسا حالي توكو توكو مثالي واني درغاغيسي أفانين دواتو في يواو يرو أكا چدا يرو أكا خانا غزي أكا چدا أفانمني درغاغيسي واي چدا خانا تاب agartee dhiichisas tahee waan adda addaa dhiiboo adda addaa qabanii mee fakkeenya si himaa dargaggeessi kun hoggaa dhiichisaa dhufe ganda naannawa masgiidaa gaye dhiichisa san dhaabeet masgiida bira hogga dabre eegala duuba waan hin dur arge hawaasni qabuun si himaa beek sanin si himaa beek masgiida birattin dhiichisan abadan masgiida birattin dhiichisan yoo dhiichisaa dhufanillee dhaaba masgiida jedhanii uusanii eega masgiida bira dabran eegalan laal ilaalcha isaan qaban duuba waanuma afaanin dhawatan waan akka shaggooyyee maarroo jedhan ganda keessattiin taphatanii beek gandarraa fagaatanii halkan sa'aa 7 fi sa'aa 6 bakka namni nama dhageenye goda gaara dhaqanii achi taphatan abadan ganda masgiidni jiru kana keessatti waan sanin godhan duuba guyyaa ka iidaa faa yeroo takka takka gama naannoo gariitti ganda keessatti waan akkasii godhan hawaasa kanarraa dhalanne imalti biyya keessa olii gad deeman tun nama balleessiti nama ijoollee fi dargaggeessaa qofaame khabiiranii fi sheekkan hunda balleessite nama meeqaatu karaa jiizaan kana annabiyyii oromooti ufiin jedhu nabiyyi namuu rabbi darasaa beeki kun namuu ummata tokko rabbiin nabiyyii afaan isaatiin itti erga ummata keenyatti anaatu ergame afaan keenyaan jedhanii bar darasichaa beekuun ka tafsiira qara'ee beek miskiina wallahi darasichi tafsiira qara'eetu asumaan jabuutiidha yamaniin hoggaa gara jiizaan kana gahe annabiyyii oromooti jedhe bar miskiina wallahi amma sii galee akkana jedhe bar babaa kiyya maaltu kana mucaa kana jirjiire amna deemu tana warrarraa fagaataa deemu maatirraa fagaataa deemu waan adda addaa deemu jirjiiramni qalbii isarratti dhufe jechuudha nama guddaallee ni dhufaa beek kanaafuu ufnaa tiisaa deemaa ufnaa eegaa deemaa wallaahi yeroo xiqqoodha yaa ilma kiyya yaa intala tiyya yeroo xiqqoo tana keetti seenaa keetii fi seenaa warra keessanillee hin balleessini rabbiin ati fuula dura teessee dogoggora dalaydu kun dogoggora katabdu kun dogoggora maxxansitu kun rabbiin kun oksijiinni hafuurri ati dubbaafattu kun kasaati buloonni xiqqaan tokko haq garaa kana keessaa yoo achumatti hin jettaati achumatti dhaabbatta daqiiquma sanitti duuba hin sodaattu ati waan malirra jiru san ajallisitti dhufuu hin shakkitu shakkii hin qabdu qalbii teetirraa maaliif akkanatti uf abdanna jechuu duuba خبجات أنا تحجي في أمر رابرن الدين كينيا رابرن وهند درا أدبا في ناموس أمانتي تينيا رابرن خون أكسمت ألفين سونغرا إلمو دبرو قبا غرا نما نبود جرو دبرو قبا وان الرول غرغارو قم نخون من قدو في شيخا في درسا في نما مسجدتي في مخديفة مخون نمالي أبان قبو إسلام ما نمالي أبان قبو درغا جيسا في إسلام ما سيك أبدي سيخانك أبدي بيكي درغا جيسا nama waa baratilleef sii kana qabdi duuba akkasitti uf beek jihaa kiyyaan anillee natti ni haajamamaa wani na laalchisu ni jiraatana hin dagatin abbaa kiyya yaan talatiyya hin dagatin duuba wani na yaachisu ni jira anillee waan na laalchisuu jira qoodan qaba amantii tana keessaa waan juu qotaa faa goonee gizee garii soosaal miidiyaa kanarratti qotaa godhanii namoota amantii tokko jihaa tokko godhanii gareen teenya ijoollummaan teenya tun ammoo jihaa tokko taate
مسكينة والله إن قدنا أكس دوبا هذا أكس إن قدنا دوبا نما توكو خمراتي هذا خوتي درسا دچين غران قلتي فيسبوك في هنو هنگا تيك توك قوتي درسا توكو أول بهي أچرا نمني اتتبعتو مسكينة والله أنا غرانا نياتا أكنا ما توكو أكنا ما أبوليين قبوت أكنا نما بك إسرام فكاني دابتر نمني فوكتو نجرو دنيا تنرادو نما سن نمتجو سن نما دنفاتي أمانتي بكمبو أبيخي دوبا نوما توكو خدنفاخ أمانتي هماتو أمانتي بكمبو شيكان اللي بكمبو درس اللي بكمبو نمني كسيبير ما تو مساب بكبو أين دوبا لالتني سنفافوتني شيكوتاتي متأنسو نمن أغيخا ركوتي سني بينا وان اسنتاتن اسم بين شيكن أمن غياسو تا أجي توكو غاف توكو نغيات انتري مسكينة شيكن مال تغياسن كوي شيكن وان تغياسن مال كدي شيكودي نمني أني فارسو اللي بربادو نمني هندي توكو قرآن أنين بيخا نمن اللي فارسون فلو هاتو مو نمني إر حواسا خانا خيتي قلمين ساقل كل يو جرات شيكن إسلامتي في إمام من إسلاماتي دو حواسا خانا خيتا نمني قلمين ساقل كل دا إين يوجد درسوتا سنر راخاسي نما دب سدي دب أفر كما توكو كما سدي كما أفر خمبولتا دريت أيارا شيخ عثمان الرقرو حرما هيا شيخ عبد اللطيف الرقرو أوداي شيخ توفيق الرتقرو حررجي ديها شيخ مزبوري الرتقرو نما كما سدي أولك بكتا كتاو تكا يكتوك يكهنا يكدوبرتي قديدو يكدوبرتي خطاسسو يكنما ولدرو يكبديد لغو درسيكي توكو اتينين قصصا من إذا أدو أرأتي درسا مجلس قوبتو قفا شيخ مزبور شيخ الجهاتما أول أرميا خيسا قبسيسي شيخ الجهاتما أوليد شيخ مزبور برابيدو مجلس خنا إيغا دابانغر أمد دي دمات تكا قلمي يكاتي نما سنكيسا نما كما أفرخ آماتو جرو خيسا نم توكو قلمي يكاتي خخصصا من جرو دوبا مال لبا قرسخون يو خصصا من اللي نما ملا بيخ نمي دو قران دلين بكيو نمي دو قران دولين جيني بيخ درسوتا خيسا جيراتو مالا سيرادياتو قبا دوغا نقافتما تكامو نمني مجلس إسلاما أروميا غوتو خيسا قلمي يكاتين قلمي حناتين قلمي دبرتي ميلوتين قبري قلمي نما ولد دروتين قلمو ما يكاتا كانوا ملاملتما قلمي تكان نمني هماتمي مجلس ما علمي تي أروميا خيسا مي نفي جمي بكا تكاودو وانين بيخو في زنجا بيخين أنما فارسو اللين فدو نما اللين كل ليسو أمو نمني همان نجرو جيشو خيامي نمني همان نجرا سنرد أبتني قلمي تيتين قصتي باسا وقجان مال قلمي تم شيختي بابتا ميا ناهمي مي تم بابتا أتيني undalane وقلمي نما إيسا قرتي وقلمي مسكينة والله إيس بران وان أجايب جينوم ما هنگنا جيسو نمني توكو خاصو ما بيا أورومياتنا خيسا باديات كراخا إيه بقعتي بيا تكدك أكنا ما شريفة سمي سنجلا بوئي افقودون مالتو في دي أكنا باباخي مال جتشورا وننتينكو ولنبينو يوغيا مسكينة والله نمني توكو بيا فرنجي دكيف يوهو بيا أوروبا تنبكا فيني دكيف يوهو بكما فيني دكيف هونو باديا لغا رامسي في لغا وابتي في طرفة إناكسني في أسين طرفة ولغا سودان برر خائي نم توكو ولكا بياتيس كأي يوفده بيا نماتا كيو دكي خلاص قدتي درجاجي جتشورا akkasii jechuudha darajaa gubbaa ga'ee waan sodaatu hin qabu waan zigaalu hin qabu khamuree murteessu isa falaaj qoraaj akkas jechuudha hiikansa ma'anaan kanaa ban namtichi kun namummarraa bahe jechuudha bar biyya jirjiirranna malee diin hin jirjiirrannu biyya jirjiirranna malee kabajaan jirjiirru biyya jirjiirra malee ulfinan jirjiiru biyya jirjiirra malee amantiin jirjiiru biyya jirjiirra malee haalaa fi amalan jirjiiru akkuma bifti teenya jirjiiruun taane diin keenyas jirjiiruun ta'u kabajaan jirjiiruun taatu ulfinni sharafuun ta'u jirjiiruus hin ta'u
akka walii galatti isinii himaa beeki an zirzirii keessa seenuun fedhu zirzirii keessa seenee ijoolleen tiyyatuun illeen akkana qalbiin si na duraa cabxu illeen fedhu akka isin na komattan illeen fedhu duuba wallaalee tiimi beekaatiin dhiisitu haalli jiruu fi jireenya hawaasni keenya duniyaa tanarraa itti jiru hadeemee biyya deemuuf ga'ee qubateerraa kaasii haganaa qubachuudhaaf baqataa ta'ee biyya adda addaa keessa jiraachuu hundi isaa namni waa'ee isaa nuti hin beeyne hin jiru duuba. Asumatti subhaanallah rabbiin gabrootan isaa adda qoodee gabroonni jihaan tokko masgiida jaaraa madrasaa tolchaa bakka ijoolleen itti haffazu tolchaa rakkatee sadaqaatti kadhataa ufiifis ganamuutti bobba'ee damooza tokko malee bakka san barsiisaa qabsaawa biyya baqaa taa'ee duuba. Laali Naayiroobii konferensii amata 3 konferensii ciccimtuu Itoophiyaalleen qoodarraa fudhatte amata 3 ta amma hun ammallee deemaa jirtu ta sadaffaa laali warra Naayiroobii jiru laali warroota biyya gadis jiru warra markaza tahfiiza irratti cichee ilmaan namaa waa barsiisee ilmaan namaa maqallee dha'uun fedhu booda walii hinaaftanii wal loltanii Naayiroobiin biyya uf geessee tanaaf maqaa dhawee laali mee bakka hundaa'u laali garee takka asumatti waan biroo jaartee dhiiraa fi dubartiidhaan budinii tuuta biroo takka uf jaaranii tuuta ajaa'ibaa maqaa isillee an himuu sodaadhu tuuta ashoofaa tuuta hanjamaa tuuta tuffii tuuta wal arrabsuu tuuta wal xiqqeessuu tuuta wal salphisuu tuuta dhaaddannaa waan xiqqoo qabanii waliin dhaaddatan maallaqa faa ol baasanii laal joolle awwaan hin dalagadhe laali bar kan riyaalan lakkaawee bula bar an doolaaran lakkaawaa laal jedhanii maallaqa faa shashashashalla miskiina wallaahi miskiina wallaahi gajjabeessillee bakka tana miskiina asii tana wallaahi laali akkatti adda qoodame namuu sarara qabatee jira sarara kanarraa sarara haqatti haa deebinu sarara dhugatti haa deebinu ani waa'ee umraa fi hajji waa'ee umraatiif manaa bahe jechuun haasawa saniif lafaa ka'ee xiqqoo dubbiitu oduman haasa'u naan deemee waan tokko keessa akkana gaa achi babal'adhe malee niyyaan ammanaa baheef waa'ee umraa barsiisuudha waa'ee makkaa fi kanaa wajji wal qabatu yaa ijoollee teenya wallaahi rabbiin nu jaalatee nu kabajee nu filee nu filatee nuufilee barlaal nuufilee nu jaalatee nuun jaalatee alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'matii wa radiitu lakum al-islaama diina diin keessan akka islaamummaa ta'u isinii file nuun jee islaamummaa nuu file rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala waan rabbiin nuu file san filee nuu kenne san nabiyyii rabbiin filee nuu kenne sallallahu alayhi wa sallam قرآن ربين قرآن هند خيساف كتاب هند خيساف فيلينو خنسان إسلام ما ربين ودين هند خيساف فيلينو خن إرّا فيلتما أمتا نقول إرّا فيلتما أمتا إرّا فيلتما أمنتي إرّا فيلتما قرآن إرّا فيلتما نبي إرّا فيلتما دين إرّا نخاي ربين وأن نمني نما حسدو دف نحسدو دف حاسو دغان سيندو ود نما نحسدو جر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله خنا ربي إنه خنا رتي ورا نحسدو جر ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء سلاك إسان كفرنيت إسن لين كفرتني إسن الرافد أنيجي وودوا لو تكفرون سلا كفرت جركم سلا كفرتني في الآجدو سلا ناموسا أبدني أخلاقا أبدني دوبرتين شيفا يافتي أكا إسان أفتنيت أفني أكا إسان ديبتنيت ديبني أكا إسان بوبانيت بوباني أكا إسان غلانيت غلي سلا أكا إسن الرافد أنيجي تنافي نو غزي غري جبنا سين هنكرا نبرا جرول لي قفل لين سين هنا فاجرا وان اتي ملكوين خنا را هنا فاجرا خنا فو جولن تي بكا جيرتان هوندا هاسورا ديسنيت هاسو خنا هاسوا أبان إلمتي هاسو إجسني نالالادو هاسوا أبان إلمتي هاسو أكسيت نالالادو أكنمتي هاسو توكو درسان توكو يواو شيني توكو يواو جارسي توكو أسبايتو ما هاسوي سوشال ميديا راتي أسبايي وهاسوي جارسي هدو دبين إنجليني خنا نوالين بيني أكاتا يرو أماتنا اللي خم بيني خوار دور توكو مسكينة akkas na duraan godhini akkasin na duraan laaffisini
abbaatu sitti haasa'u jira ani abbaadha kan si haasa'u jirooni miskiina wallahi abbaa keetiitu sitti haasa'u jira namni tokko amma fedhillee yoo beekaate abbaa isaa bira hogga dhufe wallaalaadha taya akkuma wallaalaa tokkotti uf laala hamma fedhillee qabaataa yoo ta'e hamma fedhillee aangoo yoo qabaate abbaa bira hogga dhufe ilma deebi hamma fedhe darajaa aangorralee hamma fedhe darajaa qabeenyaa guddorralee jira darajaa saayikooloojii barnoota maal jedhanii teeknooloojii maashaa Allah warra samirra bobba'ullee yoo ta'e abbaa bira hogga dhufe warra lafa deemu ta'a. Akkasitti guddina ati qabdu sanii fi kabajaa of keessatti agartu sanii fi olaantummaa of keessatti agartu sanii fi muuxannoo fi mudannoo miskiina wallahi muuxannoo fi mudannoo akka nama duniyaa tanarraa waa fixee waa hunda fixee nam tokko isa ga'u hin jirre waan si keessa akkasitti danfusanillee bishaan irrannaa dhugi gattaa'iyaan abbaa keetii akka abbatti na wajji haasawii duuba. Haasawa kiyya kana bakka xiqqoo jajjabaate ijuma laaffiftanii bakka hanqinni jiru naa guuttanii bakka jarjarri jirullee naa laaltanii bakka hundaa'u tolchitanii akkasitti akka bira dabartaniin fedha. Haasawa kana wilik je'eetuma hogga dhufe akkanumatti suuraa wilik gootanii bira kuttanii akka waan biroo kuttanillee hin barbaadu. Surree kabajaa abbummaatiimi. Haalaaf waa jabaatu waan an je'e san gaqqabdee dhaggeeffattee fixxee bira dabruu qabda. Yoo wilik gootee bira dabarte gaa dubbiin hin bareedu beekitu. Akkasitti ija akkasiitiin naa laalaa ija hamtuutiin hin laalinaa duuba. Nama toltuu si yaadu, nama guddina kee fedhu, nama ulfina kee fedhu, nama kabajaa kee fedhu, nama akka ati guddattu hortu fedhu, akka taajirtu fedhu, akka waargattu fedhu, akka mootomtillee si fedhu duuba. Akkasin beekitu. Akkasin laali. Hin qabdu nama biroo arguu hin dandeessu duuba. Ana birachi kuttee namni ati agartulleen hin jiru duuba. Abbaan keetilleen akkana siin ji'ulleen danda'u yoo fedhe beekullee inni je'ullee beekuu dhabuutu mala. Kanaafuu dhaamsa kan akkasin naa laalaa bakka hanqina qabullee itti guutaa yoo isin mufachiisillee dhiifama bakka xiqqoo yoo jiraatillee biyya amma yeroon baradoodha biyya faranjii faa namni jiru baradoo irrannaa dhugii kabirootis baradoo itti barbaaddadhu itti dhugii akkasitti guyyaa tokko dawaa sii qaba. Ani waan isin jiru kun guyyaa tokko dawaa sii qaba wanni kun guyyaa ati waan kanaaf hawwituutu dhufa way yaa laytani ittakhadhtu ma'a rasuuli sabiila way silaa karaa rasuulli jee deeme guyyaa jee namni way waatu dhufa way silaa waan sheekutiin gitte san qeeballee guyyaan jedhanillee ni dhufa. Qalbii dardarummaa ija akka feete qalbii akka feete qalbii maraattu bashannana maraattee adaba saka fedhii lubbuudha maraachite tana qofa wajjin deemini jalaa as deebii xiqqoo innamaa a'idukum biwaahidatin an taquumuu lillaahi mathnaa wa furaadaa thumma tatafakkaruu waa xiqqoo ufirra gadhaabbatanii uf yaadachuu ani maali eessaayin dhufe garamin deema maaltu na fide maalifin dhufe laali duniyaa tana gubbaa maaltu na fide maalifin dhufe ergaa maaliin qaba maali itti gaafatamni kiyyaa waan ju'ullee gaqqabii xiinxali garamin deemallee ammas imala amma fixe tana ta karaa malee fixe tana ta bashannana hamaadhaa tana ta rabbi namnillee nan mufate rabbillee nan mufate firrillee nan mufate namni biroollee mufate aboo rabbii jee waan akkanaa dhiisi janii dadhaban nama garii annam tokko sodaadhu abbaa fidin sodaadhu hogga namni akkana jiru asirraa hedduu rifadhaa beekan nama tokko sodaadhu an jee namni hundi akkana jaa duuba eenyumaa waa sodaa ta'u eenyumaa waa kabajaa ure nam tokko hin beekan waan fedhen dubbadha nam tokko afaanii baafatee hogga jee maal jechuudha wanni kun akkamin namni waan sodaatu hin qabne akkamin namni waan kabaju hin qabne wayi maraataadhaa nuti maraataa qofa namni hayyama guutuu qabu waan fedhe dubbatuuf waan fedhe hojjetuuf waan fedhe godhuuf namni hayyama guutuu qabu duniyaa tana gubbaa maraataa qofa duuba namni biroo immoo seeran bula seeran bobba'ee gala abbummaan fedhee duuba. Kanaafuu gaa inshaallah akkasitti naa beekaan isiniin ja'a hawaasa kiyyaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Dhaamsa hanga kana gaa magaalaa Jiddarraa bakkilleen miskiina wallahi hoteela Hilton taarika wanni kun seenaadha guyyaa tokkoof. Khayrii bakkuma deeman hundatti ni dalagan duuba. Hilton keetti ni dalagan Sharaton keettis ni dalagan. Miskiina wallahi samii ji'arra yoo baatillee waan lubbuun isa jirtu khayriinuma dalaydaa. Amma dhaamsi har'aa kuni Jiddaa Hilton irraa isin bitti gabaa isiniin ja'a
bakki hundi dachii rabbii bakka khayriiti bakka deeman hundatti khayrii dalaguu danda'a namni insha Allah nagayannaa jiraadhaa isin ilmaan kiyya dargaggeessa kiyya shamarran tiyya hundi keessanuu tikasaati rabbi isin haa tiisuu yaadaa muraada keessan rabbi isin haa guutu jiruu fi jireenya isinii fi haa tolchu alaamana rabbi isinii haa tolchu maatii fi waatii isinii haa tolchu xiqqaa fi guddaa isinii haa tolchu ardaagaa fi araddattillee isinii haa taasisu booroo isinii haa tolchu isiniin jaagaayii jazaakumullahu khayraan amma haasaa birootiin walitti deebinuu nagaya rabbiitiin naa jiraadhaan isiniin jaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu haasawni keenya hadiisaa haasawaan keenya quraanaa haasawni keenya hadiisaa haasawaan keenya quraanaa gonni dheefaa masgiidaa hoottaa seenaa duraanaa haasawni keenya hadiisaa haasawaan keenya quraanaa gonni dheefaa masgiidaa hoottaa seenaa duraanaa gonni dheefaa masgiidaa hoottaa seenaa duraanaa anaan mala hoodhiisee gama keechin deeysinii anaan mala hoodhiisee gama keechin deeysinii tanaafi hamtuu narraa darbiteen fageeysinii anaan mala hoodhiisee gama keechin deeysinii anaan mala hoodhiisee gama keechin deeysinii tanaafi hamtuu narraa darbiteen fageeysinii haakimni sumaa yaa rabbi ogeeysinii haakimni sumaa yaa rabbi ogeeysinii anaan mala hoodhiisee gama keechin deeysinii tanaafi hamtuu narraa darbiteen fageeysinii kana jeshee Mustafaan Sheekh Saadiq rabbiin umrii isa haa dheereysu السلام عليكم ورحمة الله